Так, мыналарда кетиш керек. Муларда ура бергиле балдар. Эми могу чекесинде алыш керек балдар. Полный деме, Жаныбек Башевич. Машиналар келди. Эмне кыласың машинаны? Болмокко чогулушкабы. Зачем? Пешком? Пешком биз машина менен аласыз. Үй даяр үй көчөсүңөр под ключ. Эч нерсе кылбайсыңар. Хатынды аласыз, төшөктү аласыз болду. Түшүндүңүз, а? Мына көрдүңбү? Мына эски строение. Убагында сизде кызмат кылгансыздар кайненеге? Endi katolup oturup ben şeyler. Жолду кеңейтебиз. Мына Круговойдон баштап Зайнабиновага чейин. Konuşma yaptı. Üç kelin, üç kişineki bir sotuk yedi uyalbaysın abi. Ne kılıp oturasın sen? Tak, yemek kim? Yusupov, bunu aytmadım bilem sizge. Kaçan? Çapçıp koyulan acağından alıp ketsin. Düşünün tazalaş gerek. Tak, bugün bir tazalanat. Tak, yemeğine. Tak. Машиналарды бияка айта Moğollarda alınış gerek ballar, polnu içi. Ova, moğollar polnu alınış gerek, tazalanış gerek, doğru mu? Ova. Bunlar çıkışı meyle bunları buzup tazalay beriş gerek, emesin çetinçe. экскаваторларды, крандарды. Коммунал иштери өтөп болду. Кылдыдан Самирбай Ова. ортодон жогулушабыз. Ова. Тек yakıcı жүргүшүбүз керекти. Bazarın açılışın kaçan kılaylı? Hazır tutalım size de şokolad menен Бесутан базарда өткөрүшөт. He. Андан кийин келечек көрүшөт, анан чоң ачылып кетсе. Ova. Ova. Баары келечек өтөт. Так, адилетсен базар боюнча катуу урак иште. Авторынок боюнча катуу урак иште. Кош базар боюнча катуу урак иште. Түшүндүңбү? Так, мыналарда кетиш керек. Муларда ура бергиле балдар. Ооба, болду. Эсе берет. Бади, жолду жаап коер өтөдү. Карама, мешает. Мына карасы анын болуп калды, карачы. Кара. Өмүр ачылган эмес. Өмүр ачылган. Карачы, кандай сонун болуп калды балдар, кара. Красота и красота, кара. Кара, дем алыш кандай, дем алышты карасаң кандай жеңил. Кара. Кайфта, карачы. Эми могу чекесинде алыш керек балдар. Полный деме, Жаныбек Башевич. Полный. Таптаза кылып туруп, ооба. Ушул жерге аваматын бербейлиби? Паркта. Эстелин коебуз. Ооба, эстелигин коебуз. Жолго бир техника коюп, бияктан чыкканда гана жаап, ачып, чыгарып туруш керек да. Ооба, аны коебуз. Ооба. Так, мына аяктычы. Все, эметет. Бүттү. Все болду, фасадын жасай берсин. Все болду. Так, ана мына жерде, мына жакты эме. Мына жакты кимди сиздикиби? Жаныбек Токойчу. Мынанын эки бетини меден баштапты, мына бардыгын жол расширение болот да. Муну Кызыл Кыштак көчүрөбүз. Акыры мага тизмесин тактагылачы канча киши экен? Такталса анда булардын бардыгын бир күн экскурсия кылып алып барыш керек андачы. Ооба. Булар бардык көчөт. Жолду расширение, до конца расширение кылабыз, түшүндүңөрбү? Так, бу жерден иштин баарын көрдүк, бу жумуштарды көрдүк, эме кеттик. Машиналар келди. Эмне кыласыз машинаны? Болмокко чогулушкабы. Зачем? Пешком? Пешком биз машина менен аласыз. Мына 16 эме кетет, туурабы? Bir taraf. Buna 17-20 кетет. Ова. Өзүң ова полный иштегиле. Алексалам ажеке.
Так, 18-20 бұл жағы. Турабы? Саламат. Саламат. Жауылдың канчасына толы жауылды. Экон канчасы толы жауылды. Вулканизация канал эми бар жагылды. Жауылды бар. Көрсөк болобу? Эми дворду эмесин. Так, значит, ошондо бул кетип, мына бар экен го. Ошондо ченең чыгарга чейин болот экен. Ошо үйдүн ошол кетет экен да. Все. Ошондо кайсы чейин барып калат. Так, эме архитектор. Карасаң оозуңду ачпай, кайерге чейин барышат? Бияктан өтүп кеткиле. Кыз берак турга балдар. Ай. Жер ошо жерге барабы экен? Ажеке берип атсыңыз. Кандай жакшы? Кандай жакшы өзүңүз кандайсыз? Рахмат. Кыйналбай. Оголар шүкүр. Ажеке, азыр балдар келип дагы түшүндүү иштерин жүргүзөт. Могу кишини тааныйсыз да. Таный. Бул киши силердин раисиңер. Могу раистин замы. Таный. Азыр мээден жол расширение болот. Дейт, манас атабыздын кургойунан баштап эмеге чейин. Зайнамидино көчөгө чейин жол расширение болот. Ошого ар бир үйдөн бирден азыр комиссия сатат албай келет. Канатай катын чакырчы. Сатат албайбы? Так, мыналар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар бир үйдө келип санап кеткиле. Канча кожолук бар? Түшүнүңүздөрбү? Допустим, мына жерге чейин ажака, мына. Мына жерге чейин сиздин жер эмес, булчу. Туура өсүнчө. Ооба. Мына жагы мына биздин мамлекеттин жери, мэриянын жери. Мына жагы сиздин жериңер, түшүнүңөрбү? Ошон үчүн мына жакты бошотуп коюшуңар керек. Так, андан кийин азыр баарын келип балдар санап кетет. Ар бир үйдө канча кожолук бар? Санайт дагы Кызыл Кыштагы көчөсүңөр. Үй даяр үйгө көчөсүңөр, пат күлүч. Эч нерсе кылбайсыңар. Хатын далас, төшөк далас болду. Түшүндүңүз, а? Бар о жерде ремонт кылып, эшик, терезе салбайсыз. Бүт даяр квартира, хатын далас, журкандар далас, күлүштү беребиз, болду, кирип жашай бересиз. Архитектор. Рыспек. 7 метр, мына биздин пока муниципалитеттин жерин бошото берсен, тапшырманы бергиле. Мына жагы пока кое турсун. Акырын келип түшүндүрүү иштен жүргүзөт. Түшүнүңөрбү? Түшүнүңөр ажака. Кыжаат болбогула, көчөдө калбайсыңар. Мына үйүңүздөн 10 эсе жакшы үй куруп берем. Уже курулуп атат. 10 эсе. Мына бардыгы камгычпы? Камгыш. Пышыкычтан куруп атам. Берилгени бар да. Берилгени канча экен? Бизде кагазга отуруп чыкабыз, баардык кызыл китептин баары. Баарын отуруп чыкабыз. Канча чыкканы бар? Мон ашчы. 17 метр экен. Кана. Токо бассаң сен. Мына көрдүңбү? Мына жерге чейин мынаке. Мына. Мына көрдүңбү? Мына эски строение. Архитектор. Мына кара эски строение. Бул жерге вообще пересетештин кереги жок экен. Кара. Бул жерде, компенсацияны деле кереги жок экен. Жамалдин. Мына бул жагы вообще бузулбайт экен, да? Бузулбайт экен эчтеме. Ушул боюнча эле турат. Все, значит, так, эмени балдар. Бүгүн уже мына мээди бошото бериш керек экен өзүнүн территориянычы. Мына биздин Бошото бериш керек өзүнүн территориясы. ооба, муниципалитеттин жери кара. Мына эски строениясы көрдүңүзбү? Мына. Эме? Юсупов. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Бул кайненеңиз эже, а? Кайнене отурупту. Кандайсыз эже? Келинди иштетип коюп отурасызбы? Убагында сизде кызмат кылгансыз да кайненеге?
Şimdi dikkat olup oturup ben de ben şey şeyler. Nasıl? Buna eski sırayını gördün mü buna? Ece, men şahardın merimin. Familiyam Doktorbayev. Tanış da. Tak. Buna bu emeğe çeyin, buna münazirge çeyin. Özü бұл жағы бізден шаһардың жері, муниципалитеттің жері. Сіз тура емес шығып алғансыңар, бұл жерге чейін барып бошотосыңар жолды, түсіндіңер, мына келіп айтады. Ажым, еш жаққа барбайсыз, мына жашай бересіз bu жақта. Бірақ сіздер егер госактыңар болса, мен тәті қызыл қыштақтан үйдер құрылуды осы жақтан берем. Бирок мына жерге чейин силерде госак жок, мына ягындачы. Госак мына ягында, мына үйүң бар. Бар да, апчыкайлы. Жок, келип текшерип кетишет балдарчы. Келип комиссия келип текшерип кетишет. Госактыңар болсо баарын барып көчүп барасыңар. Госак жок болсо муну бүт бузуп жолго бошотуп бересиңер. Макулбу? Фотосъемка кылдырдык. Госактыбыз бар. O ilgeriden atamdan yaşagan atamın atası ya 3-4 Makul. Gosak bolsa hiç kanday mesele yok. Yok, gosak bolsa üye alasın. Üye alas. Üy bereriz. 3 pakeli nima 3'te sevmeye yaşayız. 10 pakeli ne olsa da koçuyoruz. Yok, pakeli ne mayli. 3'te sevmeye yaşayız. Apam var. Turmuşidan ajrashib berib qolgan. Anam var, atam bilen. Men 5 ta balam var. Satat ablayına. Uşulardı bardı uşulardı emetesine düşündüңөр. Ооба, semen жазып туруп, допустим, 2 кожолук боло турган болсо, 3 кожолук боло турган болсо, ошо 2 кожолугуна үй бересиңер. Түшүндүңөрбү? Ja, рахмат. Ажым, саламат. Ажаба, кандай жакшыбы? Кандай жакшыбы? Кандай жакшыбы? Рахмат. Этият болуң, ажаба, этият болуң. Eski üstüne şeyim ya. Мына көрдүңбү? Барды мына эски стол. Барды бер. Мына бул жак бардыгы муниципалитеттин жери. Мына эски строениясы могул жакта мынакей. Карап эметесиңер. Саламатсыздар эжеке. Барын карагыла, түшүндүңөр? Барын карап эметип, предписанияны бергиле, акырынан бошото берсин. Түшүндүңөрбү? Ажаба. Тетиги Кругойдон баштап Зайнабиде көчөгө чейин жол расширение болот. Азыр сиздердин мына комиссия менен орун басарым, Салтат абдан комиссия менен келип барыңарды МАП менен Жора кимин атыңыз? Жамалдын ака менен чогуу келип жазып кетет ажаба. Бир эмеде канча кожолук бар. Эгер госактыңыздар болсо, замен үй беребиз. Госактыңар жок болсо, могул жагына, допустим, мына муниципалитеттин жери да, анда да карап сүйлөшөбүз ал маселеничи. Кызыл Кыштакта 1000 үй куруп атабыз, 1000 үй. Ошо жака бүт барыңар көчөсүңөр. Журкандарды аласыз, эшикти ачасыз, келип жашай бересиз. Кана бир пата бериң ажаба. Амин. Ömrlerini uzun kılsın. Amin. Eldiçide hiç harsamaya, Amin. harmaya, yüzülerini ısık, sözülerini ötkür kılıp, şu eldiçide hiç harsaması işleyin. Amin. Allahu Ekber. Baптыр ажаба. Азыр балдар келип түшүндүрүү иштерин жүргүзөт эжеке. Мен орун басарым Салтат Абдулаевна. Ар бир үйдө канча кожолук бар жазып тактайт. Үйүңүздөр бузулса, Кызыл Кыштактан үй куруп атабыз, ошо жака көчөсүңөр. Бул полный көчө расширение болот. Макулбу же? Баптыр. Кудай кааласа. Бал. Азыр мына комиссия келип баарын текшерип көрүп чыгышат. Канча буякта муниципалитеттин жери, шаардын жери, кайра өзүңөр жериңер тактап, ар бир кожолукту үй бүлөдө семьяда канча адам жашайт келип тактап кетет. Эгер кызыл сызыкта болсоңор, үйүңөрдү бузуп, жолду бошотосуңар. Буякта эгер үйүңөр кирип калса кызыл сызыкка, анда тияктан Кызыл Кыштактан үй беребиз. Макулбу? Келип балдар келип түшүндүрүп айтышат. Мына көрдүңбү эски строенияны? Ажеке, кандай жакшы жакшы, башка тынчпы? Мына эски строение көрдүңбү мына? Мына, ооба. Мына. Бул жерде эч бир компенсация беришин деле кереги жок экен. Ооба. Каттуураак иштегиле болду. Мо сизге караштуу ажым үй? Келип иштейсиңер ошо эмени тактагыла дагы.
İşte yaxşı başka atışpa. Xuda kalası. Ben bana toyda geliyoruz. Görüp çıktım. Koçuyorsunlar Kızılkışlak'a. Köçürüp ketem. Üy berem. Üy berem. Dayar üy berem kirip yaşayıveririz. Çalınız var mı? Çalım var, üyem kar pesini okutucu. Çal da alaz, Nevrelerim var. nevrede alaz, töşöktör de alaz, külüş berem barıp yaşayıveririz. Kıcat bolma. Hiç kıcat bolma. Bağlı. Kıcat bolma. Kana жақсы bu işte жақсы başka atınç mı? Acaba hazır mınavu yoldu kengeytemiz. Mınavu Kurugoy'dan başlap Zaynabin'e çeyin. Oşoğa hazır balдар kelet. Men şahardım verimin Toktorbay familiyam. Moların barın kelip Kızılsık'a çıkan obyektlerin barın ertengden başlap buzoğuşlar 3 gün предписание beret balдар. Bar hazır kelip işleyip keset sizler bilen. Mına yoldun territoriyan akısın boş ötüp berişine gerek. Eğer yolun emede gos aktınızlar bolsa Kızılkışlak'tan üy berem, dayar üyge köçüp ketesiңер. Eğer yolun territoriyada tursaңар, anda üyüңөрдү buzup yoldu boşotup beresiңер, biz yol salabız. Makul acaba? Bir pata verin. Amin. Amin. Ya şöyler olmadan bolsa. Amin. Allahu Ekber. Ава. Ава. Polni açıkla. Zamirek Başoviç. Polni açıkla. Düşündünüz mü? Evet. Buna eski stроение gördünüz mü? Buna yol kalıp gitti ha? Bu emeden çıkan yol. Ava. 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 Buna geçeyim gördünüz mü? Buna. Nereye geçeyim? Bu yağı bardağı. Bir munisipalitetin yeri. Acım kanda yaxşı uyku pişti o acım. Uyku pişti o. Hamdesiz. Yaxşı baş ekan. Aman mısınız? Şükür. Şu oştu çırağıyla kılıp koyduyuz. Rahmat. Allah'ım küçük kuvvet versin. Rahmat acaka rahmat. Lekin bunaqa kichkina uylarga uy bering ha bizlar. So'zsiz. Hojini o'g'liman debsiz. Sözsüz hava. Men bir kun uchrashib olmadim. Birinchi kelganingizda. Ma ikkinchi kelganingizda uchrashdim. Kichik o'g'lim bilan mana shu uyda yashayman. Bo'ldi. Kelemiz, kelip Vallahi. taktap kimde Bu yaşayıp kişine kimde yok gerek edeceğiz. Bu kişi men o'rin basarım. Satat abdan. Bu sen raisiңер. Bu damkom. Kelip bar bilan sanap chiqadi. Dayar uy berib ko'chib chiqib ketesiңер. Ama men ma eski uyda tug'ilganman. Mayli. 57-yil Can uyda yaşasın. Em jan uyda yashaysan. Ha. Ha, mana o eski stроение ekan ha? Alt metrem başlat bulacağından, 6 metrem başlat. Başlatken. Ece kıjaat bolbaң. Sizge beri degende 2 dayar uy berem. 2 dayar uy berem. Mınake men orun basarım buş kelip kelip. Ha raisiңер. Kıjaat bolbaң. Bir öңөр da köçe kaltırbayım. Bir öңör. Bir öңörden közüңөрden bir tamçı jaş akpaydı. Ama balanın 5 balası vardı işte. Düşündüm ben, bol düşündüm. Sen ne kılıp oturasın? Karıp kapsın o. Karında aşmayaptı da bolalar da Öy. aşmayaptı. Üç kelin, üç kişine ki bir sotuk yerde uyalbaysın arada. Ne kılıp oturasın sen? Acım kandaysın? İşte жақсы başka atınç mı? Acım kanda жақсы işte жақсы. Hazır mınanı mına üydün stoğunu için tegizdeş gerek. Arxitektor. Mına üydü mına stoğunu için tegizdeş gerek dağı. Uşu yerden başlap narak kaçuz gerek emeçe nar jaka. Kızılsız oşanda şu. Ya. Oşanda özüm. Mına жақта азыр мүрзө бар го. Ава. Анастан бери мүрзө жаққа неме болду. Мүрзө жак качабыз, ова, жүргүлө, ова. Азыр бияка уже элге тийбеш керек. Муларга тийбейле калтырыш керек дагы мына. Ушул жерден баштап мынаны мына жерге тегиздеп, мына алып турупчу. Ушул жерден баштап нарак качыш керек эмечи. Ойсты чылдырыш керек экен экен. Ова, эме жеке. Мына бу жерден баштап нарак качышыбыз керек. Мүрзөгө. Ова. Ава. Мына тийбейли элгечи. Элге тийбейли булар фасадтардын оңдосундагы нара качылабыз болду, нар жагына. Я. Ова, газды жылдырабыз болду.
Assalomu alaykum. Sizimiz sağ yaxshimi? Tajdingiz sog'mi? Yaxshimisiz? Densoqligingiz yaxshimi? Acaba assalomu alaykum. Acım salamat qandaysizlar? Qanday yaxshilar? Ana amin. Tinchlik, yaxshiliklar bo'lsin. Qandaysiz acım? Kecha velosipedda keldim elam. Razvedka qilib ketdim elam. Kecha o'sha uchrashdik-ku. Hozir biz komissiyonda yetakchilar bilan söylöştük aka. Teti uydan başlap. Oşol mına pristroyka chiqib ketdi, ani kirgizemiz dagı. Oşo yerden başlap biz mına oң jakta uylarga тийбейбиz. Rahmat, Allah. Mına oң jakta uyga тийбейбиz да, mına Мүрзөгө карап качабыз. Rahmat. Тек кругого чейин ушундай алып келебиз. Акылбы? Эл орчулук болбосун. Мейлиби? Rahmat hoji, rahmat. Мындай кышак эмес, түз чыгат. Все болду. Şuraya bir Kur'an okuyup koyuyor. Merdi açayım. Ya aç bayla. Kana satın almaya geliniz. O şeyler oturuyorlar. Deme var go. Benim sovetligim var go da ama kara. Kana acım. Kana amin. Allahu akbar. Amin. Amin. Uşul okugan kerimetli Kur'an-ı Kerim'den paydalan sohbetlerdi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam noktalarına başladık. Oşonda öyle jalpı uşul dünyadan göz ötüp ketken momun Müslümanların noktalarına başladık. Dua tilegen, Kur'an tilegen momun Müslümanların noktalarına başladık. Oşonun katarında uşul görüstünde jatkan bizden bir tuğandarımız çoğunata noktalarına başladık. Jatkan Allah'ım şu marhumlarga 5'ten orun ber. Bilip bilbek keteden könüs Allah'ım özün keçir. Karan görleri jarı ahirettir avat bolsun. Jaratkan Allah'ım özün ovada kılgan Firdavs 5'ten orun ber. Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam'a müjdeler kılsın. Allah Teala nasip kılsın. Rabbana ate fid dunya hasana ve fil ahireti hasana qina azaban nar bi rahmetika Allahu ekber. Moğollar obligi emetpeydi ha bular. Tok obligin oңdoш керек, Жаныбек. Жаныбек, фасадтар оңдош. Мынау каяка түшүүдө суу, автомойканын. Ha. Emin bu yeri gül ektir, hemen. Benim işte güldür dektir. Güldür caynap dursun. Moyakta da güldür caynap dursun. Düşündün mü? Özün teyten özün kıl. Güldür dektir. Amına ki. Amına. Ava. Şu отлично oldu. Muhassi aktatasın ha? Bu yaktar ne oldu? Tazalandı o. Selamünaleyküm. Bu yakta gülegsin degen mi? Mına решетканы alıp koysan o yerden. Fasat nemet, bu yerde kraskalat. Tak, bu yer gül degenmiz, to'g'rimi? Suv qo'yildi va. Rıspek qana? Rıspek, suv qo'ydingmi do'stim? Qana? Qana dag'ida. Ha. Dağı qo'y suvdanchi. Sudan dağı qo'y. Qara, suv surib o'tatinlarchi qara. Tak, bu yer gül bo'ladi, Nurbek. Gülzar bo'lish kerak bu yerchi. Egerchi Nurbek, uşu yer sağa aşıkça bola turgan bolsa, yerchi, mına yer aşıkça bola turgan bolsa, sen mına trotuardı bereka jıldır. Eger sen mına aşıkça bola turgan bolsa, tetigi trotuardı mına jıldır dagı mınандай kılıp turup, molja dagı stanka kılıp koş. Eger kerek bolsa gül kıl. Mınalardı kraskalap oldun, aktap emetken, düşündün mü? Nurbek körse dagım ne iş kıldın? Bu jaktı körgönmün. Oşo oydan turat bu yağı paka.
Kaldırıp koysam öyle stenka stenka. Bunda özü kerek bolbosa alıp koyuyorsun. Sanki kıldırıp koyuyorsun bu. Şunları tutar. Ha. Stenka. Ha. Moğollarça. Bunlar da al getir. Ha. Порядок на ватет. Моğun kerek edilece yokken bu cemde kırıtı sayan kavı bu. Şu murun cavuk olsun. Siz bakalım. Önceleri cavuk. Nerede broşunu bir zanya vardı. Ova. Şu an kolunu buzur almadın mı? Ушуну жөн эле станка кылып койсок болбойбу? Же керек bu ушул сиздерге? Жок, мынандайда мынанын үстү жабык керек болуп калат да. Үстү жабык бизге выгодно болот. Канча автобустарды мындай киргизип алып ичине легкий текущий ремонтторду. Карап көргүлө, эгер кереги жок болсо алып тегизип станка кылып койгула, макулбу? Так, мына блокторун эже качан аласың? Sen mınavı keregi жоқ техникаларын бардығын бошотпой, мыналарды алдырбайсың ба? Кароо жоқ та бұл жерде қараш керек та. Қараш керек. Ава. Мына қарачы, іштейм деген бала шунды іштейді өзүчө. Судан қой. Отырғыла.